Najbolj pričakovane filme bodo v tekmovalnem programu premierno predstavili tudi Jorgos Lanthimos, Guillermo del Toro, Catherine Bigelow, Luca Guadagnino in Park Chan-wook. It's the comeback of a cinema of reality. The sensibility of the filmmakers invested a lot in reflecting on the major problems of our contemporary world. We are living in dangerous time. And cinema is a great tool to have a better knowledge of the situation. Zlatega leva za življenjsko delo bodo podelili nemškemu režiserju Wernerju Herzogu in ameriški igralki Kim Novak. Na Lidu pričakujemo tudi Julio Roberts, Emma Stone, Juda Lawa in Georgea Clooneyja. Vsaj v soboto pa tudi proteste aktivistov Venice for Palestine, ki opozarjajo na genocid, ki ga v Gazi izvaja Izrael. The signatures are more than hundreds of different organizations and people from the film industry that actually subscribe to the call for action. Vodstvo festivala so tako pozvali tudi, naj prepove udeležbo izraelski igralki Gal Gadot, a se je sama odločila, da je ne bo. We are a cultural institution, space of confrontation, of debate. It's an open space where all the artists can make their speech and their statement and so on. Institution doesn't make political statements. Festival se bo končal 6. septembra, še prej pa bodo zunaj konkurence prikazali tudi italijansko-slovensko koprodukcijo Sveti deček, Paola Stripolija.